Grup signal ni nampak macam jalan pintas, tapi realitinya bila signal sampai dekat anda, selalunya anda yang paling lambat masuk. Cara dia simple. Admin atau orang dalam dah kumpul awal-awal. Lepas tu dia blast buy now dekat ribuan orang. Harga naik sekejap sebab ramai serbu. Kemudian yang awal tadi jual dulu. Ada kajian yang track pump activity dalam Telegram dan Discord dalam 6 bulan. Tahun 2018 sahaja mereka jumpa 952 pump di Discord dan 2469 pump channel di Telegram. Ini bukan kes terpencil, memang pattern yang berulang. Regulator macam CFTC pun dah warning, pump end up ini market manipulation dan ramai peserta akan berakhir rugi sebab yang lambat biasanya jadi mangsa. Antara red flag paling obvious, coin pelik, low liquidity, nama pun ramai tak kenal. Ada countdown, buy dalam 30 saat. Ada target price, konon pasti capai. Ada VIP early access, yang ni selalunya memang untuk bagi orang dalam dump dulu. Kalau nak lebih selamat, jangan trade ikut jerit-jerit group. Buat rule sendiri, beli sebab jelas naratif data. Siapa ada cut loss dan take profit. Siap ada cut loss dan take profit. Dan untuk konteks Malaysia, SC pun pernah keluarkan peringatan pasal khidmat nasihat pelaburan oleh pihak tak berlesen atas internet. Ini memang laluan biasa scammer dan signal seller.